yitutugo jono yitutugo la même ngol tawo faut que me heba office. D'accord. Ça je vais gérer ça avec lui. Faut que me heba office me hebi office me wawa joda bol me anda ko me waga warugo en jobi ngo section ji ni de moment. Non, moi je vais faire. Musibe on salminama non ko kala ko wontir don Allah wada hara hidon e jam. O audio mo moni o hedintinde do ko Ousmane Gawal e yimɓe ɓe o faala poɗude fi wallitagol mo cercle makko Libéria ɗo musidɓe haray noon ɗum ɗo wona ko satti moƴƴa wona ko satti moƴƴa wonɓe wallitade Ousmane Gawal fi srègle makko hono srègle makko fi installgol mo Libéria ɗo min humpitike ɓe ɗum ɗon haray kamɓe min adressé ɓe ɗo ɓe wonɓe organisude ɗum ɗo Libéria haray moro biya ɗo ɗum ɗo wawata marsude haray moro biya ɗo ko FDG goto wonɗo mo Alaji Sellu ardi on woni Libéria ɗo haray noon en nani ɓe o yewtiɗo ɓen fi muɗum ɗo ko kamɓe tigi e Ousmane Gawal woni yewtude ɓe landike ɗo Ousmane Gawal yo walluɓe ɓe heɓa office ko ɓe wawa joɗade ɓe ƴetta pehe fi srag makko musidɓe haray ɓe yewtaɓe ɗo wiyaɓe ɗo Alaji Sangare haray en fof meɗen e nani fi ɓeɗo ko ɓeɗo woni ɓeɗo kaka maɓɓe wona koka maɓɓe kadi wona organisede fi o bonnugol ko fokkiti ɗo kaka maɓɓe wona joɗede organisé fi no ɗum ɗo wawa marsirde haray noon iɗen andi fédération FDG Libéria no ɗo ko jama wakkiliɓe section ji ɗin fopp no heewi ɗo ko himɓe wakkiliɓe fi IFDG fi président Cellou Dalein Diallo haray ɗum ɗo sarta moƴƴa jama on wawa regilde ɗum ɗo haray mi andina e tu woni ɓe wonɓe darade ɗo wiya wallitoto Ousmane Gawal haray min fuɗɗike hendade information ji ɗin fopp koɓe fokkintini kon fopp min hendike meɗen jogiti koɓe fokkintini wadde kon fopp meɗen hendi meɗen jogiti ɗo haray min andiniɓe ɗum wawata marsude hande wawata marsude janggo wawata marsude hande marsata janggo Libéria ɗo Monrovia ka capital ɗo ko IFDG woni ɗo IFDG goto wonɗo mo Alaji Sellu ardi on ko on woni ɗo goɗɗo go wawatake installede ɗo mo wi installe goɗɗo ko wona on ɗon haray kala ko ari ɓe haray ko kanko woni ko rondi kala conséquence ko waɗi ɓe haray ko kanko rondi par ce que min accanta ɗo hay e goto accantake ɗo hay e goto waɗantake ɗo masala par ce que si tawi woni minen ko mapini men ko neɗɗo moƴƴuɗo faalaɗo yo moƴƴu kono wonɗo bonnude on bonna hakkundeji meɗen taƴa enɗan hakkundeji meɗen taƴa jokkere enɗan hakkundeji meɗen bonna yangi ko yangiɗen duuɓi bosiɗe yangade bonna ɗum ɗon fof sabota président on en wawata accande ɗum ɗo hay e goto en wawata accande haray o vidéo an ɗo ko hollutugol ɓe andingol ɓe kamɓe wonɓe organise ɓe ɗum ɗo fi Ousmane Gawal Diallo Libéria ɗo haray ko andingol ɓe yoɓe accu ɗum ɗo wawata marsude ɗo ko andingol ɓe yoɓe accu wonɓe organise ɓe foppo maɓɓe wonagoye ɓeɗo tum ɓeɗo kaka galle maɓɓe ɗum ɗo waɗa donc noon min hendike ɗo inɗe wonɓe wadde ɗum ɗo ɓen foppo min hendike haray ɗum ɗo koyoɓe accu si ɓe jaaɓi koyoɓe accu par ce que koɓe fokkintini kon ko andingolɓe marsata hay si ɓe ƴawi ka kammo ɓe jippike ɗum marsata ɗo marsata ka leydi ɗo marsata ɗo haray ko andingolɓe yoɓe accu si ɓe faala ɓutta eɓe faala jam yoɓe accu marsata ko marsani leydi heddiɗi ko na ɗo marsata ɗo srègle Ousmane Gawal wawetake installede Libéria ɗo marsata ɗum woni marsata kala si ɓe faala jam yoɓe jeƴƴutu fi ɗum yoɓe yejjutu fi ɗum ɗon si ɓe wi si tawi woni ɓe faalaka ɗum ɗon ɓe wi ɓe installay ɗo ko wona IFDG mo anduɗe on mo Alaji Sellu ardi on haray kala ko iwtoro e ɓaawo muɗum haray ko kamɓe andi haray ko kamɓe woni responsable muɗum musidɓe hettoɗen ko woni arde ɗo franchement concentrez-vous sur Monrovia ɓeyaw ka province une partie politique y a une province à Nagine. Si vous êtes les médecins Monrovia, vous êtes votre province. Monrovia, non concentré. Votre province, parce que on a les gens qui ne vont pas. Vérité Ousmane Gawal. Vous voyez, à la fin, vous votez, vous votez. Bam, on a capital. Office. About the resolution. Toroto on kadi ko onon groupe ji ɗiɗi yiitudu waɗon un bureau unique o mbaɗon un bureau unique e kadi golle njiyande sera ko sensibilisé golle seraɓe jano ko sensibilisé moi j'ai pas de limite e kadi wona hakkude kala mo
wonɗo Liberia ɗo kala ko yeyɗo ko yimɓe fotti o wi ko sensibilisugol ɗon fi Ousmane Gawal Diallo musidɓe on anday ko honno fewndi Salla Jaɓi si tawi kon worɓe wonɓe ɗo ɓen wonɓe insallude ɗum ɗo ɓen ko yoɓe accuka himɓe moɓi ɓe inna ko argol ɗon sensibilise jama on fi Ousmane Gawal Diallo en anday on suma si tawi woni ko IFDG ɗiɗi woni ɗo walla si tawi woni ko goto si tawi woni cercle de Gawal no ɗo on suma en anday si Allah jaɓi mouvement jokke Gawal o mo fokkintinɗo on marsata ɗo on ɗaɓɓay ko nawro on ɗo marsata ɗo eyyi par ce que hakkude yimɓe parti o ɓe mi nomi ɗo ɓuyɗunomata ɗum par ce que ɓuyɓe mi nomi ko IFDG et je le nomme ça veut dire que je n'ai pas de conflit avec le parti à lui j'ai un problème avec le président du parti c'est tout maintenant je sais qu'il a ko ɗon noon koko joguiɗa ɗon probléme honno koko joguiɗa ɗon probléme hakkude ma e Alaji Sellu ɗon ko ɗon joguiɗa probléme hakkude ma e jama on fof probléme ma hakkude ma e Alaji Sellu ko ɗon woni probléme ma on hakkude ma e jama on fof par ce que wata wi hiɗa joguiti probléme hakkude ma e Alaji Sellu wi hiɗa woni contre Alaji Sellu si ko probléme hakkude ma e Alaji Sellu haray ɓe waɗe goɗɗum mais ko an woni contre maɓɓe ko an woni contre maɓɓe an a falaka jang a falaka ɓutto a falaka newede par ce que hande ko fokkintinɗen kon depuis des années ha hewti feendo ɗo ɗum ɗo ko fi yen hettu hoore ko fi piiji moƴƴiɗin fof e nder e fi meɗen fi meɗen e fi leydi ndi lagine donc noon an ɓay ko contre ɗum ɗo wonɗa watta wiiɗa jogiti contre président Cellou Dalein Diallo ko ɗum ɗon tun watta sikku ɗum ko tun ko ɗum ɗon woni addude o conséquence ɗo fof sa heehi kala ko wonɗa hiɗa raɗede kala ko yaaɗa hiɗa raɗede ko par ce que e añimo waɗama goɗɗum ko par ce que e añimo jama on fof yiɗi mo jama on fof faala yo ardo leydi ndin ko jama on ko ɓeeɗo suuɓi hande kala faalaɗo ɓuttu e jaam o hiɗa e ɓeeɗo par ce que guinemɓe ɓen fof ko ɓeeɗo